Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ipidang sngobhai phi Shakimat Khubor jongan gejan mit ngi balang kapundo truk Rymphang arajar pausan. Ini kmi iswa Shakimat Khubor na Jylla. Ulat ke Jylla ulat penmi ya ke hukum ban pentep bakar penyo truk Rymphang arajar pausan hakapua ko ibejemen step kendon ke jingalang pentian sma ya baro ke MDC ke bidang susha je themai shaga khasi hus autonomous district council bar ke joint hus autonomous district council. Hagasing buat ban kata hakar project Rymphang arajar pausan kendon sak election benjit chairman jadi ke art league council. Haga dega juk gasngi on sepen buat part sak election benjit chief executive member bathamai jangka council. Ulat labin shat haga deputy commissioner jangka east khasi hills district but how deputy commissioner jangka west joint hills district ban pinbet yakini kikam. Shisngi shwa beki MDC bla shajit themai kinsha pen bam smai na Kylleng jangka voice of the people party kala jiet ke kinhon ke banyalam ke executive committee ke bathemai hakasi hills autonomous district council. Ya kita on clear do MDC kalang kedem light kro uba syembol lang renja kumu chief executive member kalbaki executive member kilang uba powel soklan uba sebol lang warba uba isnehing uba pen kraw kharjaren kagong ai ban dublin el nonglat kagong deity majau baruba Winston Tony Lingdo kalba uba strong kharjana un shimti kumu chairman baruba kinjok lang rangtong un shimti kumu vice chairman. Ke United Democratic Party kalau orang buka jingjob jangka voice of the people party high election syaki autonomous district council kedai kadak kashin kabakani kaseng san Pyrthei kelakaran persya yang jimpinan kam daga pisah hakapor election. Ujian sekretari jangka UDP Dr. Jemino Mautho ula kersha ni kasur jangka VPP daga boong ru bagi pat bahi daladi bandrat dingkong yang jimpinan kam daga bor pisah hakapor election bat bendap ru babun na kiru start bat kiru Rymphang kim shlan shu bandrung syaka Jylla jangka san Pyrthei nama bakim don pisah ban penlut habaki hab banyakon yak election. Kejaintia Student Union Central Body kelakaran syah ya ke sorkar pedeng bat ya ke North East Frontier Railway bakim day ban pinpoy ya ke lintiral syarilum jaintia kan ba ompat la ban wanra ya ki an ki baklan ki ban yadai ke jingrung kertep ki beri ki ban bar syapo ke Jylla. Upresiden jaga Nyozrep Youth Council uba Roy Kupar Sendram ulakin thok ting ke jingkren jong menteri ke sorkar Jylla uba Kermen Jylla ubelong ru MLA jong ke clear constituency daga boong ba ke isu influx lani ke isu rong kertep jagi minder bagi beri ke berabar syak beri Nyozrep kamdei tangkamat jong ke rilum jaintia ndai ke deiru kamat jong ke beri Nyozrep barokaway uba Sendram bulong bagi seng kenyeng persyabet la kalong ya karel kit mar lani karel kit briu kan baga sorkar India kampat a ya ki an ki perking bantek la kam shwa ya ki jingrung kertep jagi minder bat ki briu ki bana bar syapo ke Jylla Meghalaya. Dr. Sukanta Mujamdar ubade menteri khna jong ka sorkar pedeng ukmi ya ketran education ula kular ban sepen bet no khamklo ya ki kendom kendram hapo ka skol ba North Eastern Hills University. Kesorkar pedeng labatha ya kesorkar Meghalaya man sedang no ikishpoti project plasateng pada batha ru ya ke Ministry of Development of North East Region pada kesorkar Meghalaya ban itu ya kishnong kibedan shikjaka kapot dan benta benthe ya kisong pendroi. Chairman Jagamat Chaprang Tourism Promotion Group ba Michael Sim ula penbena pun penlong da kejingki hakmat ko office secretariat duduk kelai trik leber ajar pausan lo kejingkentat jangka Meghalaya Energy Corporation Limited Corporate Affairs bendang beteng gejing aiwa ya kedo lenong lumpong deng kebadan hapung omyam. Kuwikiying hakashnong ken san ke bahap hapok Kranikol Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District kala depay hadir mekeding ke bakalang baha kala bamdu ya ke ying barok kawai hakapor ke wishteng. Ka kutumba suraksha parishad kebala khot berwer pat ba ekipat ringgit Hindu banit pelong ya ke jingdoi hakram mau jembun mau senram East Khasi Hills District kala pulam namar ba kador bashna mau senram kam shimla sha satya ban pelong ya ke jingle niam hendila sha tamon chulit jingo ya ka kram ban pelong ya ke jingdoi becar-car. Wa assistant rang bashnong jong kashnong mo senram uba hiambor rapsang ulong bashnong hi ka ying skambet hakmar president jong ka KSP Usatya Ranjan borwa yang beladap banyakran ha ka jingalang kebalong ba ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District tangshan.
Keterangan Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Jylla kelapun Khubor yang kisangut kinong lekai sports kibedai ki dikot jong ka Megilai Kanu Association halo ke junior Korea ka tak maksiar rupa barnong ha kelempung lekai National Games keberakut no dangshan ha ke Jylla Uttarakhand. Ha ke juk kesngi ka Sarkar kelapun Khubor ru ikinong lekai sports kebelawan rak buram ya ke Jylla dah ke job kita kemah ke national level kebelong house nam arajar arposau. Mentah betulnya phai ki Khubor nakari. Ka Kukizo Council ba kiwe kikin hon rulum klapen pau piang gejing dawa jongki ban yo ika union territory ka kum ka article arspa life khandai e jangkriti senchar kari haga jingalang ya merjumut jigiseng san Pyrthei hachura chanpun klapen skam biang ika nongrem jongki da ka bakdo ika jing kan at hapadeng ki jai penrio ba ki kirshan ika senchar president Manipur na ka bentaban penbet ta ka jingsop. Ka Sarkar Maharashtra kelamang khasana ja klor tingka bansi ki jingsiu ki badang sateng jungi kontraktor ki biaki haka road ba ka building sector. Nalo kata lasam ruspa prapulai point nyu po ar klor tingka hau benai Rymphang ringkat ba ka jing thmu ban penan kam ya ka threats na ka benta bansiu kham kloi. Kaseng Meitei ka arambal tenggol kla IT ya ka thop jungi khandai li ki majing dawa shaulat ka Jylla Manipur daga bakintu ban penbet kloi ke jeng kenat hapadeng ke jai pendre ke belane arpawai benai ke jeng dawa jongki ikin thop ya ke jeng pentre kam ya ke NRC ke jeng penkendria ke nang wan buhai nang bean ke jeng pendo ya ke suspension of operation ke jeng penkela ya ke an kendo ba ke jeng ada ya ke volunteer nang ka Telangana kala penlong yak tin Telugu kom ka compulsory subject na kabentagi class 1 hadu class 10 high school CBSE ICSE IB bat QA ki school baya so bat ka board nadu usnam puli ala cara pausan ala cara ponriu ka Sarkar kelawan rak ru ka kot puli venela ka bak hamsuk na kabentagi class 9 bat 10 ban pensuk ke jing puli jongki kena ki ba menang ke tin Telugu. Ki BSF kila khang ya ke jing thmu bandung tu ha khaput pathan kot kaula penyap unang wan rung tu bamla ban itho ubam shim ko ngu ikijing maham on sa ya ke jing ujor ka bating bagi sipai Pakistan Rangers kan bagi bor pahra kidang pet ngoi persha ya ke jing persang bandung tu ki banang kiu nado usnam araja apon riu ke CBSE kan pelong ya ki board examine class 10 arsin ha ke chisnam kaba aila exam la pule ban kintiu ki jing yo marks jongki ke examen ke bening kong kan long nadu shiteng benai Rymphang hadu kasdang benai jong luber ba kaba ar kan long nadu kasan hadu ka ar pautre ujemang ki khna school ke la banjit banle chakwe ne bro atli ki examen ka penduna ke jing khuslai bajing ha ke examen kinong shimbenta kila ban bishal bat ai jimut halo ka jing terwa hadu ka khandai trek luber shaban shim yakarai ka bakhatdo ka Maharashtra Congress kan pelong ke jing ki habro kwe ke Jylla aklai trek luber persha ke jing bamla jong ka Sarkar belam ta ka BJP ban weng ye ke jing jong ki nongram ki jing ki kindang beteng ha ka saw trek luber ban penpau ye ke jing bamla ha kalyang ke jing senchar ki project sor ki bla sakut ba ke jing penyat bakla ye ke jing senchar ka Sarkar Bihar klab menjur ya ki shispa sa pundrut li jing terwa ki besyongdor lai poja klor tingka na ke benta ki jingtei ba ki project jing phajing miat ki bepenet jing mot hak roi kapar ha ki jakanong kendong ba ki jing syakri pat ba kini ga ha ba ki jing bei tingka ke basan poja klor tingka ke balapen mena pragati yatra ha ka po jong menteri rangba Nitish Kumar haswa ke election shbi dorba thau anjung snam arajar pausan Menteri Keterat Rel Ashwini Vaishnav lakhot ekathan shetela mingi kum ke new engine jangkroi kapar jangkri India ha ka bola permana ki project rel bat IT ki behe ha Assam minta pangila polisya ki Khubor na Kylleng ki Pyrthei ki kat khayi jangka Spain ki dang bud de ni ki jing bernyam o khajana jang utram hinde ki dang yai ne de ki jing ki ka baklan ki jing shalan ma shabari ha ka pas dang jong snam ala tar pausan kan baga khayi pateng bar ke US ka pen ke jing hiar khendiat ka khayi pateng jang China ka nang kiu bagi kat khayi ki dang pen kre na ka benta ke jing pen thot ki balaban mi ki jing ki kila khe ha Kylleng ka dong shathe jang ka Syria hadin ba unitan yahu lakhot ban pindu ik shipai ha ka te ka than daga ba kenta ik shipai jang ka Syria hajan Damascus
Kinong Syria, kelapen rem juri kejing keren jong u, kum kejing pen Kenya kejing senshar, dah ke badawai kejing le AA jong kiri ke Pyrthei, bat pen skam biang kejing ateli jong keri. Ke Egypt kalau kot bantai pat keluar ya ke Gaza, kelam pen kendria kinong shong jong ka, dah ke pen kesan ni kejing sanget thama, kejing Arab ya ki beriu, bat kejing pen bet ya ki ateli kiri. Kelah terwa ya ke plan ke belai benta bantai pat ya kejing tei jong ke Gaza hakilai hadu sansnam. Kelos kelapan mena ya ke Jylla ze sombon kum ke red zone hadim lalap ya ke jingpang African swine fever dah bakhang bende ke dok senyang balayo na ke ni ke jingpang kenaman khanglat ya ke jing sapriang jongka ki bosen cha ke penjur ya ke jing pet ngor bat kentu ya ke nongrep ban bot iklat jing ada namar ba ombat dan dawai ban penkot ne dawai ban miada uwe khulong ha ke Jylla Rymphang ha Cambodia ulayap na ke jingpang H5N1 kepada ke jingpang ke baar ke shim ya ke jing embryo haus nam acara pausan ki he ko kya ke dang wat nya ya ke tenrai bat kentu ki brio ban kiar na ke jing kendu bat kisim ki pang ni ki belayam ke South Korea kala ban weng no ya ke jing thmu ban pen ki ya ki khenna bapuli hakaliang ka koi ka kya na ke benta usnam ban wan ban pen bet ya ke jing kan at be ki doktor badang syahikai Henry buon ki samla puli doktor kidang sa klem kwa perwan phai biang ko penjela ne jing sakot kidong bisa jaga South Korea kladawa ban set patok arsna minong lam liang persha uli jemong halo jing pen Kenya ka an election tada pen scam ke jing sharai pen rem jong u kelaban khangla di u banyele election president house nam araja arponyo Tigitu kilong Khubor hakimat kimat mentaga janmit Khubor